Asante sana ndugu msikilizaji, mtazamaji mpendelevu wa cheni yetu Afya ni Utajiri. Nasema Mungu akubariki tena zaidi. Katika video hii nataka tu nikukumbushe kwamba tumekwisha kuleta mafasirio tosha, donc ma explication zenye ziko necessaire kuhusu biodiske, kuhusu maio negative, na waza umekwisha kuelewa combien de fois maio negative ziko très important ku sante yetu, ku nafsi yetu, na namna gisi tunaweza zipata, na mahali environment yenye zinapatikana ndani na environment ambayo hazionekane ndani ama zinaonekana kwa uchache. Donc kuhusu biodiske pia unaweza kuelewa mengi kuhusu biodiske, sababu tumefanya ma demonstration, tumefanya ma recherche sur Google kwa internet, kudile yote kusudi uelewe combien de fois avec biodiske donc unapaswa kuwa na energie yenye iko ameliore un peu partout kwenye unapaswa kuwa. Avec biodiske unaweza kuionize mai, ma alcool, vinywaji mbalimbali, ma sucre. Avec biodiske wakati uko nayo unaweza stabiliser tension yako, kama unakuwa na tension, palpitation, mchoko ya mioyo hapa na pale. Uko na biodiske uko sécuriser corps yako ama organisme yako iko encore inakuwa na sécurité tena nyingine par rapport na yenye ilikuwa nayo ku energie naturelle. Na waza umekwisha kuelewa ile yote. Acha nikwambie tu kama kwa jina utaendelea kuniita Bahati Justin, mimi ambaye ninakuletea maelekezo mbalimbali kuhusu afya ama kuhusu namna kisi ya kuboresha afya, lakini pia kupitia hii kampuni ama societe kubwa ambayo iko hapa kwetu mjini Goma ambayo inaitwa NN and Market ama N Nutrition and Market ama Nature Nutrition et Marché. Donc ni kusema kama haya yote nimekwisha kukufasiria ni kusudi ni kuelewesha combien de fois kila mtu iko censé kuwa na biodiske, parce que si eba noir banatuletea donc bazungu beni banatengeneza kama appareil électromagnétique, appareil électrique banatuletea nazo, ona tuisha cité za mingi, banatuletea nazo bila kutupatia bila kutuletea kitu yenye napaswa kusekirize na konsekansi ya lima appareil. Tuisha cité ma conséquences mbalimbali. Maintenant avec biodiske unaweza kuwa na ile sécurité, unaweza tumikisha telefone, ordinateur, unaweza kuwa hata chini ya haute tension, unaweza ishi chini ya haute tension bila problème. Wakati uko na biodiske uko sécurisé na zile par rapport na zile ma fréquence Mario X. Ile jo role kabambi ya biodiske na waza umekwisha kuelewa na umekwisha kugundua combien de fois kila mtu ko censé kuwa na biodiske. Kama sasa niko nakwambia ile yote ni kuendelea kukukumbusha tu kama Maison NN de Matengali tu hapa Goma, iko hapa Goma, inasaidia watu wengi, lakini nakukumbusha tu kwamba Maison NN de Market kampuni kubwa ambayo inahusika na nutrition cellulaire. Donc ile chembe za mwili yetu, chembe za nafsi yetu, kupitia dawa zake, kupitia produit, kupitia manutriments zake, chembe zetu zinapata tena kuboreshwa tena, zinakuwa tena upya, zile ambazo zilikuwa zishakufa na machakula mbalimbali, ma conséquences na ma appareil électromagnétique, kitu kina kile mambo mbalimbali, ma infection microbienne, zile chembe tena zinakuwa tena zipya, unakuwa tena mtu mzima kupitia produit za N Nutrition and Market. Sirche niko nakwambia wewe mwenye unateseka na magonjwa mbalimbali, ulishahangaika usenda huku na kule, karibuni utakuwa opere, sijue cancer, sijue cataracte kubale wa macho, sijue probleme ya diabetes, sijue probleme gani,
je t'invite niko na kuinvite par rapport kwa hii explication zote, ma demonstration zote, usiendelee kuteseka tena. Numero ya atelier yangu ya WhatsApp iko hapa. Hii numero, kupitia hii numero utalipata bila problem na kuoriente gisi utapata uponyaji na utashuhudia wewe mwenyewe hapa Goma. Utapata uponyaji kupitia hii namba, unikontakte kupitia hii namba, bila shaka utafika, utatunzwa na utashuhudia wewe mwenyewe. Mezo si niko nasema juu ya wewe mwenyewe unahangaika hapa na pale, ulishakosa kama utumike nini, hauna budo, hauna occupation yoyote. LL and the market. Ni kampuni nilishaka kuambia kwa video za kutangulia kama kampuni iko na recruter batu ba ambassadeur sur terrain de partout. Wenyewe watakuwa batarepresenter, batafanya representativité ya maison ya société ku terrain de partout ma province mbalimbali. Inaposede kwa kufanya kwanza formation. Vile ukishamaliza formation unakamata wajibu wa kusinye contrat na société na unaanza tumika bila problem. Namba tu ni hii, contactez-moi, unicontacte ku normal ama ku WhatsApp, utanipata bila problem. Niko disponible 24/24, utanicontacter da orienter na maisha ya kupata atteindre ama accéder kufika ku maison, ku société, ku bureau kabangu na poursuivre formation. Na après poursuivre formation una procéder kwanza tumika kazi bila problème, uanze kujiretrouver, uanze kupata pesa, parce que mtu mwenye anatumika anastahili kukula, lakini yeye asiyetumika, maandiko yanasema kama hana droit ya kukula, ni lazima akapenda kufe na njala. Ni maandiko yanaongea vile, na sisi wote tumeamini kwamba neno lazima tutembee sawa na hisi neno tuagiza. Ina maana kama haupende tumika na usikule. Sasa ninakuita kupitia numero. Kampuni iko wazi, milango iko wazi, kuya utumike pamoja nasi, tutumike pamoja. Nilishaka sema usijizara wasema wewe hausomaka, wewe sio nini. Formation inafanyika mu Kiswahili. Kazi unayofanya yote itafanyika mu Kiswahili. Ndio kwa maana ukuye bila problem. Wewe kuya ufate formation, usikilize, ujue kinacho hitajika kutumika kama vile kazi ni kitu gani, utakuwa formé na utatumika bila shida. Merci beaucoup, na utakuwa utarepondre kwa marezo, utazijibia ndoto zako kupitia kampuni LL Market, sababu imesaidia watu mingi. Haiko wewe peke, batu mingi wapata msaada, wapata kuboresha maisha yao kupitia kampuni LL Market. Karibu sana.